whaamoringa mo tātou ai me whakatai o tātou tina. Kia mai ai o tātou tani service. Ai whamai o mai o tātou rangasoro mai. Ia whamawai. Kona ko ki amaringa ia le tātou kong kalama. Stipi ko ia le atu o tātou te o lau o teini. Whamawolo. Rangasoro mai atu. Pai o le tātou ai o mo. E masa whamawai. Te mare o tātou tani service whakatai. Yeah, it's right there. The black one. Wow.
ia feo no pālapa. E ai ia le pamatalanga o lo mau e le tuso ma rekoro no mata ko lima. O tala malama. Au whaia ia le la unga a Yesu. A watu le moto tanga. Ai alu watu ia le apea ia le tangata lea e pule i le sunako. Ya teo. Ma whape atu na pamatalanga. Yesu. E mawhai ona e saumi i lo whale. Na ona whae e laba o lima i umoro wa whine. Se e whamalolo ia te. O lea mai le teine. A wan watu le whiau. O na whamai ona pamatalanga le whapuku watu ia le tau. Ua tuua Yesu e no fuanga lea ai alu watu le lato sawalinga. E o e whamalolo le a whine o le tupo le o le taitai o le sunako. Ai le mba lea po le whainga mala. Lea no so whala vai le tina lea ke vai le whamtalanga na tusu pai a. E tolu su ma le walu tau sanga o mau e le mai kuna toto. Mai tau mai. E sau le apea ia Yesu e lato e whamalo le mai. O lai ola. Ai alu watu Yesu e whamalo le mai. Ai whasala vei e le kifine mai. Ona pai leo le kifine ma ua. Whai aile tala noa ma le tala malama o sila fia i tātou. Lea na pisili a Yesu o ai onto mai mai i a tau a pese le mana. O lea whai aile tala noa a Yesu ma le fine lea. Ai toi o mai isi tangata o au na ale pule le suna. Ma whapea mai le nato tala ia ietero. O lea le pete whala me lawe so o ai a Yesu o oti lo ma fine. Mai tau mai. Na saule a bea i ola. Alu watu Yesu pasala beile ke pine mai. Ai toi saule tala. Ua oti. Ona whamaina o whamatalanga. Ua whitau talai le taitai o le sunako matakata ia matau atu ia. Au eti toi whala blawe e Yesu. E polinga mai e le mamapa ia Yesu le mea lea na tau atu mua. Lea ua oti ia loa pini. A me mai ana whakatalanga i le whai uku e tonu ia sumaleo o le matau kulele. Ua whakafonga atu ia Yesu i tala ia ua tala noa ma ua petau tala ia i tangata ia. O na whamaira ni whakatalanga a Yesu. Ua le mawhai e ia o na ape nisi tangata. Lako te o ni teine lea woti. Ai tolu tangata na alu Yesu ma abe i le whaamarolonga o le tangata mai ia. Mai le whaamatalanga a le tuspai. Pai koe tolu su marvitu. Ua lema whai o ia o na ia muli atu se tasi ia te. Na o Peteru, Iakopo, ma Ioane. Tolu lama tangata na whaatanga Yesu lato te o e toi whaamarolope, e toi whaatu mai le teine lea wonti. O le pisili ai se ale to. Tau te sila pia uoe, o le totonu lea o i o lo tātou ainga, o lo o amfifi mai ai le te au le whaalatanga. Tau te sila pia le winga o le ngoa Peteru. O mai le winga o le ngoa Peteru, o le papa, the rock. Fa mai le wingo le ngo Iakopo le si lea na o me Yesu. Le wingo le ngo Iakopo sui tu lama. Le wingo le ngo Ioane le no o patasi me Yesu le totonu alofa tu noa. A fai tu patasi le pe au lea la Yesu ma ade iso o ye totonu. E ma fai ona fa pe atu ia le fa mtalama. Fa mai Yesu le pe tau tala inga takata ia na fai. Tau lapa ina ia e whaatua mai ia te aku o le papa, Peteru. O te sui tūlanga ina o tau whaanono i le ori, Iakopo. I le alofa tu noa o le atua, Ioane. Ma mai le whakatalanga, ua le mawhai e se tasi na muri atu ia Yesu. Wana o Peteru, Iakopo, Ioane. Lo tanto wainga whaanonoa. Iai le tale tonuma e le ai se tasu tātou e le yo iai whanoanoanga o no tuua e lo tātou tina o le leiso i whanga. Au te whia o mai ai moa ia e tō tonu
whamalosi au molo tātou ainga, Peteru, Iakopo, Ioane. Mai mwhai o na whape atu le whamtalanga, lo tātou ainga whaanonoa. Tau lapa ina ia tātou whaatuatua ia Yesu, the rock, o ia o le papa. O ia o le papa mausani, na te suia o tātou whaanonoanga, Iakopo. E ala mai, i le alofa tu noa o le tua, Ioane. E ui lapi o tātou whanonoanga o le tua ai, e le tātou tinaa o tātou mautanga. Ai o lo soifua o tātou tua. O lo soifua o tātou papa o tātou oratanga. O lo soifua le na te suitu langa o tātou whanonoanga. O lo soifua le na te awaia le alofa tu noa o le tua ia te tātou. Mai au, ia, e whakeroa i manu e whakalofa tuai. Pile po ia, male manu o lo tātou aina. O te temi nei o le amateina ia le tātou tūlanga masana le tātou family service. O lo iai ia le tātou mai kina lo i, tala koile apa noa i le tātou aina. So se tasi lapa e ke whaia se mo i mau e whakatau le makutanga, ma le soifuanga ma le tātou kina. Su mai o iai ia le tātou mai kina lo i, whakumone. Ia, o na o se tukalalu, whakuku, whamata mo fie, whakanaya. A whai o lesa, kusi na mo i mau le lua se kuku ia i tūla. Whakuku i le lua se kuku. A whai po i o nana e sau malau mo i mau malau pesi. Pili pe pesi pe mo i mau. O no le mai toa, e toa tele no tātou mai. Mai toa tele po i nato, e fia mo i mau, e a i le aso no tātou tina. Ma kuanga le, e a, talo atu no tātou mai, e a, su mai mo i tala mai au. Ya lo ye tātou mai koko, ya tātou ye, moli mawina, ya makutanga ma tātou tina, whaktai. Ya la kala malai, oe, ona solo mai kia lela, manu leo kui, peki leisa. Leo kofa fonga i kako kai kai kāre, kako ai mua mai sama tau mai kukere yongu. Leo muka pata moka kuka kumoi mau, ura to mo i kai sino kako ai. Leo tanata o kako ai mai e leo sta, o lea kama kukumine i. Kia ni misi mana ko kapengana ka sawina so bere yo kamia ka ko penye dunia ia ai sau se penye o ma va por se mo para fala o kapena ia se ka su mai no ia era que vai no ka mai au ia ai ka vai que mai no é só para taiao muito mal se ela não ka que ela não ma usa e a e uma lo ma o fo isa e so mai o lo mo o to mane to va to se ke puli o da o ko la o ya ko la ko lo ma o lo kina o so sua o pai e a lo kina da wai o pai na o la ya ara i lomi ya so ina ola e ai boi samtau inga wa matiu na la ke kara pa na ngumi ala uso ba pa na le no mo uso mata se ko sa o mo e mai ke ni to ku ba na pa pita o fia mo la sina o foi que sa o kuira o usira fia na pa pe tai no mo le pa no su ma ni to wa ku no wai o su ma ni le hasta pinga se uso ya lo wa le ajo esa pa la tengo luego de house la como voy a también ir para el país cada uno se fijo como la no cada uno muy mai ir ko o eso uso no familia pero cámara no que no vale mucho para guardar la o valor pues ya suka y no le para marotina bahwa leva male ko fiwa ko fa le kike ko waso kuila ya pa pa si mo fala e ile mali ma so ma ko te ga no pa si pa pa ile pare o lo ko mai kiki si mas do ko o
Ngon tipo sa keke le a kuna ka una ko la ka tipo sa. Pode ko ila ka na e mingi. Sto ha ka mi ko. A ka kala tipo sa o foi an o fu vai na o fu vai no vai. Pero me ka mi ko na ko na ko. Skai ya ki sio ki fu vai ya. E mo mera fuia que querer. Por aí ya vai. Como lo malo fa so mo ma ko. Ya. Kita main, dia mau berapa mau? Usau, bagaimana itu kuih makan? Lah, fai kau bisa kuih. Pada masa sekolah rumah, itu perlu apa kaya baru buat. Mau aja kuih, kasih masih ada pas. Fai mau bisa, kasih masih kau masih lagi sekolah. Sau, sau itu faham. Sau dah, lepas sau nggak pakar yang kasih sedikit. Asuai pun. Ai me silia por iso se sia de lo. Malo de yo, le o no malo ko ya de lo. Fa ya so salu, uma vez como rua, rua com. Vai lo aqui de dia. O mais tá caindo, o so tu, que essa. Ma pa por fa. Da le yo. Amo ele a do mami, por um mo tá certo. Amo ele a do muito certo. E vai lá o referente. O somana sino ya escogimos sí. Tiene que ser importante la idea. Uso por vaso lo ya está para que para piso. La fai para e do entrar para piso, ele é lo é fare. O vai para que ele busca e dele que ele abre e não vai para. O lo que nada sabemos. O agora eu não quero, eu quero coisa, mas quero coisa. Ah, o isso fala. Kau faham belum? Aku usah merusak sekitar lamu sama ipa yang ipa. Ya ada sekitar lamu sari yang buat. Tapi pemain aku mau suruh menang, nak sampai ke apa? Komisi lah orang. Bila orang yang kerja kuat, osok malam masuk tambah rasa itu, rasa siapa? Eso me fa malu sepot tambah ini loh. Anyway. Olo le sa pila ba piso. Uma ko plan sa bomba. Sama malu nya kate. Amo mo ko fa na mo. Akyo ba ni ko ni hay mas sole kan sa aban. To ni do ma ko se la ni se. Ko le ba piso. Ai sa do ma ka na le su mo ko. Ma mo ko ra ko ta na. Sa mo. So yo ta pai bomba, no ta no ko ni. Masuk tu mau, boleh? Masuk tu kau susu lau, mana yang ada yang lalu? Apa kau mulai kau susu? Orang orang lah, buat isu. Ia lah, siapa nak ni mana kini mengai di orang tua. Ia terus kau lau. Oh dia kau sok faham, apa yang kau ni yang kau ni. Ini nak berapa? Ia kau follow kau susu semua. Ia, macam tu, aisyah kini tu mungkin. Awal wala frente sopa no foguei ia quando ele tornou ele ia awal na ko ele mga fala kan favor ia ia se normal ko mga wala makin de vaya solo mo kan mo ia tanau la bola para no trabalhar makin ko para eso economia Patah ada sama rumah. Lima keluarga ini aku. Baik, terus bapak mana lagi? Baik. Dan mana awak perlu fayu kau? Fayu berapa? Mufum ni kalau mak berapa? Iyo, fayu kau. Baik. Dalam kamu fayu orang. Kalau ini fayu mufum, apa? Bagus bukan kau sama. Bahkan dia bukan dia. Malam dia karena dia pokok jangan lakukan dia bagi pokok dia bisa bermama itu tak pokok bermama semua tersambung dan dia yang itu nama itu yang mau itu kemudian ya kemudian alam atau besar kan boleh apa kombinasi
Pero tato te whakatoi. So tu la kora titi la wala o kua. Sumai. Mono patroa tu pai ta solinga que su metai que a veces eu ta no fio pai ta toai so se un sa na saudole por mau no mu wa fa uki por mau ta mata ya mata por ia no mai o ki ia mira ki chama cambio ko la vei la so kala ya ai o fa ta la fa Nāno tātou ki visu tātou aina. Ia motu lawa le. Pāo motu si whia i a rei tangata. O e nole mo mua. O lom tina. O lom tuare. O lato mane i a o tamao sami. O sami alo. O maaua. Ma te nopo te koma. Ma manu mai miso tofine. Ia o rosa ia. Whainga nei o mea. E matuala toa e kuki a o whaia o ni maumatara na aina. Ia, o se o maila nei aso, iana whairoa atu, te do whanawalawe tato aina, tato te whiroa ia, iana whakaire a rofa de tu e ui wala o pa ia lea tuatina. Ia, leo tato mafuta, ema tato ilo uma. Ia, to wai fofama tato aina, ia, te wai nei tanata tino au i lei, maurunga, ia, ai no makato o tinaya pai mato mui siaro mai sa mo dei wasu na tamata sa na po mato tigona alwa tu lo pai ni fe ko ponga lo profundo lo tu na inano mato lo ai ki do sa o sa ko ka rin mai in te poma it was through her my lord ma polisi ko ma ko ka mai sa ka ia ke leo sa na mai karisia o mato na kurai ia e ele tu e lo fole tu o avea foi de o ato tina mato filwa ile aso tu filia o mato lo ai o mato aina ile tu la i sartal ia mato filwa ia na fana ia o tala fia e de malanga mai a wala aso tina. O le sunga whewhi au te sunga whenga leo te ina tau sau. Wha tonu na waru e matu omu mori isi. I le karisira maru e ne, o matu o le whapaiana la te whasa. A ma kwai dei loa o la maso tanga. A ma tata noa le anafi. Ia mi fonga, ia o sona prana maro le o fine so so. Ia o tala whiwhia nāne a wai mai le. A wala lawa le atua, le wala wino tina ia leo. Wa manina foi tala mai nei tu le. Leo so ona. Ia ai kuku lawa le mon mau, e alo mon mai alo whaanga. Whanau pai alo mon mai alo whaanga le tira. Me se ia le masani o Samoa o fono. Na misi o matangata o mo tatu samatau o ia pisa mo le la mai o mo le la to ama ma to tano e rofa le tu e mo lo to tele a lo la verta usi eu o mo lo to usi lo to tina ia o mo la le o mo fascino martina ia walo to la ona i le tu man na le mai ia tu mo la fascino man na le ta ko ai ia o le mo no ko na o ka to ai na i mo ge te fu fo mo ne aso ia ri mo te tai le ka to ai na mo fa la fa tai Ya. Ini dapat tak penting, awak boleh supatali jadi bermuli orang. Awak boleh lakukan bermuli. Kita perlu lakukan umur umur dan konsep jalan selot supaya jalan baik up.
Be ill to it. God is so good. I just want to praise the Lord. I wanted to be here because Mama Bye-Bye, last time I was here is when I saw her and held her hand, and she always sought me out just to bring encouragement. And she wanted me to take care of my children. And she was always loving on me for quite a while now. And I just want to praise the Lord for the life that she lived, loving the Lord with all her heart and giving it away for those that she comes into contact with. And I was one of those that were blessed to be surrounded by the love that she gives. And even through her children, my sisters here, that I knew for so long. I just want to let you guys know it's a beautiful thing to know, celebrating her life, that she's going to be there. She's waiting for the Lord to come. And that's a beautiful thing. And I always kind of hand whatever change I have in her hand to buy her a burger, whatever it is with matzo. And it was just something that I do on the norms whenever I come here. So, and also she loved with Bob here in our ministry here when we were here in Vista, and she was always there encouraging him in the ministry. So my love for all of you family. We're family, in so many ways, and more so in Christ alone. And so I just want to state my love for Bye-Bye. She was a good warrior with my mom, and my mom was around as well. So I'm with joy knowing that she's resting until that beautiful morning. God bless your family. I love you, Mata, Santi, and also Deborah, all my sisters, the brothers as well. Love you guys so much. And we're going to sing this song. It was requested as well because she loved this song every time we sing it. And we haven't sung this for a long time, so know that this is the first time we're singing it again. And so, love everybody, all my Vista family that are here as well. Love you guys. So, for you, it's a fuller Santo.
Sama na yun may mga
Samoa. O la hitia, kalo whanau se tona. Ai peita e peo na whakupu a tau mole suna whawhene ni whakupu tato testimony. Ia, whakahaume. Whakahaume, this is just saying, Kaya Kotina, Amata. I pay no fair to take no fun. And then, well, my family, my family, the boys are letting this is different people fun. I can't see the way it is going out water. My dad, on my sota. Pero no kaya ko masok sa inyo ang limaliw ko to ba. E o mai nila napaliw ko siya to dali ko daw sa ko. Uya na ba pa pa ne work here. Ada la tra pa. Ne. Bye. Yung mga na pala. Wala pa kita sa related to ya pa o dia itu boleh apa. Say hello to everyone out there. And I love you. Yeah. Mau mama testimony lo ketua. Saya juga suka cerita lo oke, mua bangsa lo man tak kuat ini. Mai ole mau tai mau mai ai na fanau pensiano mo fa tu ya te. Tu vai a tu fa foi vi nga mar fa tai te na fio. Tu lo ma foi le pai yo e carecia. Suma se mai maftanga ese suma ya wa fio ngari ti akono ya man la te leva e carecia nei vista o te whāturo o te whoi pa ia o sa sao nei mauta tapua i reri o na tupu mai e o toho whai aunga e o lawan marosi o tato o fia sa na whanofo lawan a pere a ise se molimau o lo tato lunga ia ai dongo to ia ise molimau agora ele pode mal soi fua o tato tina o te fai ne fa o mo foi sa uno su tai tai ma le forma le aso ia ta o bubi ta no ma ni molimau ia o te fefe foi te o mato pomia ele a mata le aso fio stato tina Ia força unida i lau sunga tai. Whaftai foi upu tōm tau, ipi upu mai a whioma le atua, e tō mua ai tato maftanga, ma tato saunina manu. Whaftai atu foi, whaftai lu whamano si au mai foi. Ai meise lava le whanau. Mo le sila whia, o rohu i ngoa, o i lao au mai lia i vasa to mani ke nape liu au mai o lo i mona toi te ai ra ni si tano noanga to maftanga i nei ai mau tua la tano faiatu ele soi fua mau pai ia Olha, moi ai esse são novas também tá fazendo tato. Are maua mafta, malitinane, maua na ola mai se mata tamaya liu au mamai. Olha sama tau bo ina sama tau fo tamata dei tu lo lava e tu la lat.
e mua o tu mai sa matau lo to tele o tātou ia te asawa whaitala ua lewa foi na sa matau na malama ni sa matau e ala no foi atu sa matau ana to tele a tātou o sa matau na mai ta a matou e ola mai yoni o ola ia o pai no o lo to fa fin de mo ma ola fantasi si matama o si matama tu lola e pipi i le mawhaina sa mani a si matina o tine na sau mai ama nani e whaina pito i whaiwha ia e whai tonu whai mawhawhau ia whaina lea lea ai a ola ala e ando o tua kai au sa e mua tai namu te tu lo ia rai mo ia ka mo ngato ia sasa lo tua rai mo ia o e te ia pai e fa pitoa e le lofo mato sia mato tama to tele mato i dei e pe la wa e lo tua lo mato le ta fa ia to is fa tama o ala ma me fai po le ala ma fa lo ta o le tele io wa mi o pai te tu lo e fai sia mato tama ai le mo fai tu mo pai ile nei to ina o pai sa o no tu le ta to ya ta lo te le ya ta lo ya a fai se le ai po la se le to ina ile ta usani to ina fa na fa pele o te alo e a vele le ta usani pai ara wita ia pai ia na rola fez esse aí io ole ava vai tu foi fai uma pai tá to aí é pior io sa ora to aí na to lá tu só tá o io lá to pai fa mo tá lá to faz se eu tele e se lo fia maua ia ai e pele tele ga ia pai e não precisa de novo pai não não fala ai você fala mato na o tu assim mato maftala que eu tô fazendo o jogo mais leio ele aí o lema mato maftala ma futa pai na hora em diole a menina sa moa e a moça viu tá todo tendo tá todo viu e aí se tá tele aunque mato le mano fa tai e parecia fa no ina foi malta tabuai ali agora foi a sofrefio se o mato tuo filho se uso fez o olha aí fa tai tele e parecia a meia te uma o te fa tai a tu falar e lá tu toxina se o toxina mato bahai lava e solo muni lava o toko e tausima. Ka marunua tu foi pe whapere e inteni mate o mai e mafuta mai se o mato tina nei, se o tō tina ka whai tere atu lava e le tō tausima. Me se foi a ina o tupoto o mai mamau e tu e fio lala ona o tu e fio mo maumina o yaso o se tato tina io ho tanto altro là allora o il mau vai pai ia quando tele la molando io tu hai lo lì sa sta guardia tu dai a bonia quello fa sta fai uma ya dice se non trovare quindi io sono già lo fa tanto vai ia la mia tele io tele ta tua figlia sono fuori da nessuno e moni atu le whakatari a anko i lawa mo lana mon mau au tatonu o le teni le a nei se wawai le foi le situ o tatoa inga le situ o tatoa inga e a o le a whai eia o sui
E wala awa tu mai I whanau manawa a Matthew Hanking ma whatu malama. Ai mai se ai lama ia Mary Hanking e Noka Alessana Tomani. O loa tu tono le manu nei a ngai mai luma. Le to te whalongo atu le mole maua a koi lawa. O le o langa a toa o Elsie Pai. O le one. Ia a ngai mai luma. O la o mai e usu tatou pese o le vii o le one. Ia Richard a whaia ma whaia na ia tata ina mai le vii o si matou lu. Nanga o le vii a le li tai pai. Wa'ala mai aso matou whalongo longo I mole maua etis ma anko si lungare le whalo eti pai. O le matua una vale ao eti pai pai le one. E tata wala ona toe fonga ina le video matou lugu. E mi mitai pai I le tae ao le nei. Ia, angai mai luman tato aina. Everyone that does not understand our Samoan language, if you are a descendant of Fatumalala and Matthew Hanking, especially Mary Hanking and Noka Alessana Tomane, come forward. We are going to sing our village song one last time for NT55. Yeah. Lai ko mai luma le tato ai na Hankingi, mai leone, ia o le alangi ina ia le tato video tato nu, tato no te uau I tau finahalo mo tau loto, ia le video tato nu, ia o le a tato pese umai, wa fetau ia e so o atu mani mo le mau a kako I lawa. Rita, cousin Rita, ya to magosi matato pese. Uwama mago. Olo wapanoano on the stage. Ya ona olepe faina tato family service in tono mago le tua. Ya tato pepese le videos tato dugu. Ya aiba ayesaan sa asiksi yang olepe tono mago le tua. Rita, so, my tato pese.
Mo le tātou pese e mo mone toa i tātou o le whaanga ia e te pai pai. Ka tai mo lo wanoa. I atu ia o tau ia i oho. A wai nei o ia. A wai whakawawanga no nā lofa. Le lofa leo le atua. Lea o tatou lau mua fisina whangai. I tu tonu o le manu le atua. E ui lawa na tatou whenua e. Ona o le matanga na liu ma le uti. Ai ni vi ima whawhutai le loto i le atua. Ona o le whanau le atua na kiu siana. Wa iai o rātou whaamui i le langi ma le ola e whaapau. O pa ia ma langi o le awhionga i a whenu. O le ane o iai se whaamutana. Ai o rotula i atu i le nei taia. E mana tua i lo rotu. Pai mai o te ma whaamu soora mai ai. Ia e mana tua se mea le nei. Le whai se tasi a te o. Mana tua se mea le lei, le whai se tasi a te o. Ina o whawhora o malama mai i Amerika. Sa whai na tāi a te au no sai. Ona o te iroa, e le ai o kānu mai anu. Ai na maalosi la waka ta ina le anganga o le tua. O te sau. Ina o whai koipo ia le aro a whionga la whenua. Ia, ai whai sa tina whai koi. I le uka. Na ki tama le anga. Simo. Ina o whai koipo simo. Pala kawa tuone o na tua ia tia. Nona, sa, o le rafa koipo. O i nāna, tāna o mai o tua ia tia. Malotu alua. Ia le matu whaia. Oa, o te sau ki sa matau. No wholoa ia la whionga ia whenua. Matau matamata ai o le whaikoto. O le teine lea, o le awhawhine o to mani. Mai sa matau. A o rona tu alua. Ia, e hange mai o mo i eni lo nā mo mata. Ma o kunona, wao lo te ino, ne mea letu. O tamo lo i eni le mai o tu. Ia e ui la mai ia. O koe masani ai sio tatu hatu. E le whaia ta petsida. Ia, ina ua ratu le tangata wa ai e whai loa i a tawita ua otina na uomo sauna. Le tuko Israel. Whapea i o nā tana lana uo whapeke. Na tana tuki ai tawita no whapea ukua tawita. E ua mani ni utoa. Ua maki mawai a le mawtau. La fiona ia whenua. Ese le te leo sau. O le neti nai o langa whanenana. Hamatara noa wa paisi tulo. Tonu whai tula o numa te fo. Ina ke whekakau ia uma na lapu. O se tamata, o te whatu saina, o ia se la au ma whala. Sa o maua taimi o whitau. Taimi o whawhitau. Taimi langi. Langi ti munga i aso. Taimi la i aso. O ia sa o maku ia.
Kei kupa fitama fele tau kainga. I sawaninga o loko langa whaiana. O ia sa tuma. O ia sa a apa mai sa whaua ina aku na kumala. Ina o tō whia au whaina tō ina le kanisina. O le kupu lea le ngau e tia. A wao na tau ia tia. O lo uloa, o le panona. Ai a tau e pai uno. Ngoga, o ngoga o ngoi. Ngoga, o le ngaluenga, patu e ina. E le whai o whie. E iai whawhitau. Ai o ta watu ia te oe September, ia i lo te tenu. O upu whare a whala e au meia, a pai le whaina ngā ho ia tia. Na o na fuaka fuaka o tu lai a tu tai au me. Se i o mori maurina. Na o futama. E ui lalana, o te le sao le lau wano, tina ia pai. A o ia se tina e lo moto. Le o kufone a so tina e whenga ia tia. E do foi sama tia e hinga. O ia gala a pai. O e asin no musko. Ina o tina ina lama. O gala a mai. A hinga. Nonga. Ia foi katoa sa whanma. O ngā losi lama. Whataia tō tau sama. Ia ai. O tōne no whai wara no tata. O whai mai no le iai. E le ngā o e tau sama. Pai la o whia mawhenu. Ne ia whia. Ensaiar. Ele é raro que ele ainda é filho do povo. Ele é o que vai sair lá no muso. Vai sair ele foi ele a e a mamia ela foi na malama. Ele é raro que ele vai sair o noa. E na para o atofai a pau. O lo mana o mia se sosoani le fawina fastai samtau fastai carecia sofit. O ia lava nei sa tsamua pa fai a pa awa le pole. O ia gata fai a tu samtau o ka mene. E maua tuai se sosoani mo le tatu fastai. Tote sina fia o to. O ana ko kala ma uma pa ana le uma. Sa o aile sa wanga sa o tatu ai na ile o ni ya ila o le limba pai e fai mai me uma pe o ia mai o le tala sa o mai kasi la batala e fa longo mai tote si la fia na i o mai ia fuafua ma si o tatu no sa batala ile man de carecia fi ona o lana tuala, ona o lana whautua. Na manu i ai ngātu su e ngātu pi, matalia o ni mana, o le sto whai a pā, ma la whautua na mena o tua. Ai ai na le pese ina wa a mata le mele. Wonga, o le ofu le viki o tatu. Se o te mana o na vai, e o mai kumatene sa matau, e usu le viki o tatu, whakekua. Na o awa e mawanga le peste ia e maki whaka kia e whono kafu ia se maua lesi taimi o lea la o te wala awa tuai i sabata umara wale nei tatou wana a whaia tere ia o le pese ia tapua e mai lalo o mai ia tatou umai ia na ako pese ia Awai, o le mamao ia o le tōwhai alo whono. Ia o se tasi fo ia tuto au o sio tatu umu mai samatau. Ia o ia da toi moresia pese. Ia sakia fina, ia mamomo oa sio tatu umu. E samatau. Awai o le no matura nei, i sao le lei. Lona o rasa atoa o le ori. Ai ka
kurosa matau. Ole me mi tai o le loto loba tupa. Ia me a whāno o i tāte samatau. A ko whāno o mai nai whane kongu leo la wae mai. Ia i nau samatau. Wako kasi ka whia o ko. Ole loka tua lea. Ole le lei o la base. Ole le lei o le base o loka tua. Ia talo whai whai. Ia ole ai te whakfuatasi na lawa. I leo o e te mitai. Vai whanu nero i ai. I mea mua e whute. Ia o le tangata malona whasinutanga. O le tangata fo i malona aima. O le tangata fo i panumea na soifua ma whana wai. E le o
i le pua i mua pai. E le leilo tātou sina wha. Au ma mofo ia le maa o whiwe. Whapena le yasu. O le a whaisi ni o tāu. E whai aku masuri. O le a inga o le tamā. O pai mai. O le toia ina o manoko foi maa. Na usu ia whakupina o le pālani lo matua i toia whiko. O le mōn pālani o John Fitton. O na whae ena le maa. E toa whaa. Matua le tamo o mifu. Lo malua le tamo o le tu. Lo na tōu le teine toa tasi o anu. Ai lo na whaa. Le isi fo tamo o le wiki le au sefu. O le tamo o mifu. Na usu i le alo to mani. Le tina ia maliri po sa o lea. Whae ere mafa. E toa tōu ana tōu. E matua fia tamu. Lo na mua pai pai. Lo na mua le tō ngani kasi kama o mafua. Ai lo na tō wale le ui. O le teine leo kata o tō mai. O le tatou so tanga na le yasu. O le suafa to mani. O le tama loa o le toa. Sa filo filo i le ai lama. Jesu e mo pa ia mo mamano sa mo. E le filo filo ai to mani. O le ana leo lo na whana ninga i mātou o to mane toa. Ma mau ai le suafa, filo i le fua. Ia, o le tufu na o te mita ai ma o i le a inga o le tina pai pai. O ne se a inga tau roa i te tono o samatau. E tasi anu po te whaktala i pai pai. O le tau tua. O pai pai, e tau tua a iu. E tau tua no, e tau tua e kāresia. O le tero tau e malaka tua i pai pai sama. E se asa o aki a iu anu toma. A se tona ngā mā fua fita u. O la ua e fia fia ai. E whai au se o si ngā māle. Au pai pai. Pau wale mea i a pai pai o mātou a iu ai. Sampa oi samta. E le nisi sa o whangai whangai. E mo muli atu la, usa pele a wata. E whai ia masui o manoko malon a ingo sa o. Pai pai, ua manilie le nei a inga i tau tua. E lei fōni mātou tau tau ua tatala mai limo e whaao. Whaafei wapu i logo fi watu. I le swafa Yesu Christu. Amen. E te tau i le tuala na lampi inga. O ai i poti li vai o mua mana ngani. E i fo au i langi mana tau whapea ani. E pa ia, mai pa ia lawa o le mo au. E mai tāmita e, ua mari i toa. O mau wai i au pe ngoi tau. Ai tau te sirifia. E leo mai mau au pe ngoi tau. Now it's all about phone, so Cecilia e Samuanga Matsamofi, and it's your tatia. I'll not for it. Oh, I blame them now. Bây giờ sẽ nào phải vì để đi đâu nào nhiều nó là một cái có được nét thì mà chỉ có sủa ok quá ok mà à đừng nhớ đó còn nhiều cái kia đó đi mấy đó không sủa in đâu mình phải sao sangจะไปฝึกสั่งมอสซึ่งมันจะดีนะโอ้ยฟิมันเป็นปิ้งมาแล้วกันนี่How? O minga na na o mo fifi out. Okay, I will do that. I mean, I'm not telling us now. Find a phone out. Find two of it out. So long, more for your work. So, you saw it. Una. Una for 4 acres. O no,
sa, ke lefi mga whaingi ni na whasaahua. I oi, e le lei e se lo fie, pera nu ora o tunu, e pere lo o tunu, ia e pu na whakau he, whakamama, e le whenua kuma pili, ko praka o waka, ka no le pili, sata ia mu. Sata ia ku ema, ika mo ko ke ana sone so yo ya na fai ana na dia o fai tu dia o fai ke au o le tu a nele ka e na tu e ke au o fai tu ya a rasi puni e na o ko e ke na na mo ko e ka o ko do na ko ni e ke yo o le sa o ta dia ma no ko ka ko ko le mo fa le do sa ota ko ke ka maka ya kia o le do fengi sa ota ia ma no e bueno si ke tia tu tu ba o mana na se se ba o ona o fa pito o ma fa tu ai dia le nei tu le ma tu lo na la na la ia o no fe na a fa mai no ia fe ia fa tu o ke ia mai fa tu o i fo le mo se ai kai whakakua o a whaesi. Lea whakako o mo se kaunaka, ma whankau ka. I told you. Se ke ati. Te sira whia, o loko na kai ame. O sa uki ki o na kasa. Sa mako whi e runga na makua. E kua kui na ka wha. O te malo kui un. E re kei nga kukuru e whai. O whakere, mama. Kukuru le kunda tinga hinga ka me makioi. Au kau kare mena, ka ke mena. You know, the way she handled us. Te whakaitai le tua. Ilo nganga le nei. Leo so ki ngā makua. Ake, o kala mai kuku le nei. O kua whautua i nai. Ka ika kuko. Ti sirfia la, ama ko wonge mea keo. O ko ise mabiu. Sulola, o whaingaro, o e kāsi a kāna sue, whau, o e kau kāna. Ka wena no makua lea ka ko, I oe, ka kiko ya whiwhi. Anyway, for the joy of the Lord is our strength. It's her strength. Au a whamai o sauri wa na tinta mai wa na tau. E o ngā ngā wa na whakokura, wa mani ni toa. Kasi ni toa na ko ngā mea. Lea ua whainu na asu. Te maila ia. O le lua o le omona te saru nia o ta o koe. E whaana whi upe sfuma leona. Lea kala, Lona, lea. O waia whia e kome le rangi ne rida. Ma le lea na kasi. Ma le lua lea fua. Kama lona kama. Okay, mama, okay. Ao whakai. Whao, o ngā usi kumini na banana bread. Okay, mama. Whawhitai e tu a whanau. Sati, whee ia, isi nea, whaia mama. Mata, o ko ua nama, niece and nephew. I thank the Lord for you. Ena mata, Mage whakatoto I nea lona matata. Lona, o mai I usu tapa pesa. Ko walawa ia ni pesa a. Rea ai. Ea se pai tawe. Ea se a tawe. Leo I isko I wana nai. Wana nai kamu sawe. E maluma ko pesa. Tama. Ea, ki wana nai ka. A I pa pai. La ea pa. Riche. Ana ka dile wa. Riche. Tama pesa. Vai, o pensei, uso é o seu corpo, o face, a uma forma de boa faca, a mama vai pai. E foi bem que eu falo, eu falei, eu não falo, o não eu quero.
that no one in this audience will miss heaven for anything. God bless you all, and thank you for being here for Mama Craft. Let's go. Yeah, after Mama, I is up to Fafal, it's something of fun. Well, soon, like that. Maltawe, often a yard at work, so Spata Feta Lam. Papa, Auli, Pamio, I may tell him to Taulan. Mafam, all of it, Sasso Semo. Yalipania for you. O homem, o maçã, o faina, a fama do ponto mais salvino ao mato de Nabutua e pai. O logo do o liu muito a anaiaf, do filho. O amor tama leuso me kua pai, do muito e moia vele. Da fica o alma mai viu leo te moai o te tantonua tala filma umai a mori mau ia sa falo na lo mai e no mato tinaya pai talo fai e a pai Teliana, mata mai ata ale whanau o posta tu Facebook. I lama ai whata mata o lo mano silo tua. E ai ilo manatuia o telefonia. E ngase sa whengai iai mai. Whalo i nari mo mauri tau tua. Pai. O te mata atu nei lau telefonia e oso ai memory fitu tau sanata wai. O le matro reunion, o le whanaua, a liuma, tīpena. Sa whai mare nei a pai. Mane whanau. O uinga masania ia o le matro tina tamo whai e whama popo matu e osi ai. E le espana blame, misi o ai sa moai. O le ale, o le ana, ia ona awe, e toso atu lavarana, ta vale whata a koe pasi. E le misi, e tamo whai ai. O le moni, e foi tene tinga, e te ringa wala so e whala lame o pai. E mana alawa ia awane, misi se whala le lame mai, e malanga tu ai, ia tina ia pai. Moni nei. Talo whaia. Nau mantuaila ea o upole. O le pato upole, ane tupo. O le moeru, i whatao tō masani hoi ea e tō tasi. Abatu ia te iafua o na lima. O ana maluena foi e ni ai o ia i whaito. Te au kato muli mau i maluena mafua o limo o pai i li nita ea. Ni tele na wasa no ni ma. O le si me ma vie. O te loa pe ana o una fai estarata. O le mama malepe ya pai. O le matua sao ma. E masani ma fa soa, mata la noa. Ia ai ata se o te nafa mai viu. Koe mai le ngau e ma muia sasao. Ia o esi na fu le leo o limo. O pai nawa o manu ai ia mato foi au ma tupunanga ia e tato o saia e pese o tole whanau ia pai mai ia iopo o le oti o le fale e o matana lona winga tato o mai o al fai alea ia peale whanawhanawhana sikia alea tue e mautino
Ele ngata o pai pai o tanga tau tu a tanga tanga nua. O inga tu mau mai ore. O upu ia al poto. Lea sa honi mawina le neas. Ia e whaafitai na ua ofo i ngā tuano na soi fua e tau tuano na ngā tua. Ia o simoni mau a lera whako mātua leo su matua ma moni mau. Sai? Ya. Mas pode partir mole apa mau lá no passo. Ela fala uma coisa na mole mau e mas eu fui ou lá na hora aí foi eu nem falar e a mole final já vai o teria lá o tusi passa jalan ke kilo berapa nah itu espace kalau ada nak tu espace itu kalau kita ya baik ai o na todo le foi o baik baik que já falei eu me mama ya ila awal dah foi o foi awal chamava kan mola ora ora mas baik o kenapa keluar kenapa pai o pai kedua apa awal kedua terus kalau keluar kosi oke oi keluar oleh ya kuat bela ina sio sikit ko e aku lagi berlalu ai o ia que era ya o moia papa que le o cara vai para pai como eu olha lá e a luz está passa buzo voltar cara que cara lá vai o chuepi ela vai o chuepi ela vai vai o capua uma coisa uma e uma coisa me culpa me lá vai o chuepi ya ai o coco maneira na faz com mal mais um cara o sabe e coco mal o a causa o que o le meia mais um cara pai agora que eu vou na de uma de uma coisa o vai para o e não falou não cara o que ele aí o cara vai mais um cara e é possible ela causa o que a pena faz mais a application certo mais que cuida com ele que fez filho ali não é para pensar que ele sabe que causa o que é o meia ai eu já uma coisa uma festa muito bem olhar lá vai o que guia uma coisa vai a memória é um pouco difícil. Olha, ela é uma guia, uma lá na piscina, uma lá. Olha, aquela coisa, aí a memória, eu vou falar que eu acabo na guia. Kalau ini mau bola foi no foi cara no foi. O ano no parou, o meu que foi no cavalo, no cavalo. Ya, orang mobile, ya, bagaimana fokus fokus apa? Yang mau dia lah, kalau dia bimbing dia lah, hilang lagi di kampung apa? Ya, itu sampai kita formula, ya, perfect, kalau bimbing kalau dia tu, fokus kali, ya itu rumah. Eu tenho que ficar por aqui e ele vai parar. Eu que me fica aí fora. Eu me fica aí bom, mas o outro vai aí lá. Ou vai me ver o sabor do que não marca aí. Da técnica. Eu aqui eu me fica aí. Aí cada um cuidado. Mas cada um olha o brilho. Ou aí essa mão se mais é. Ou fio que sabe.
Se kasela ka, sama ka. O sama ka. Ai ka sama ko e la fa mau ia. Al me ka o ke loa. Ia la male. Le bishop ia to. E ale na mama ni ki vaka. O te pa ke no ko la ka sanga ai ko te ko le. Siku matu ko le. Siku pa ka ko pa. Na sini vela la ka pa ko le ko e o so. O so me. O so me sa ka. Ai ko e le ko. Ela o ka ka wa sapo wa o ma vai do ke vai vivi vai alguém ale o ma ela o ma fa sapo de to wa sapo de o ko ma ke ko wa sapo de ela foi o so ka de volta nada o que ela o ka ma ka se de apa uma bola no baú. Apa tu? O fel, aquela feita é o feito já não nada, saúde mais eu ele só sai do bom coisa, o bom nada ao qual eu para botar o mal isso só sai o que ele olha o que ele botar o cara eu saía falar apoli ya ele falar eu não vou coisa do que para lá o eu falo para fez coisa no ya o que ele preva ya para aula na para aula pega o professor tá para aula ele vai pegar lo mau ini nggak scupe olha mesmo vai pegar scupe o ele vai pegar o coisa tá ficou coisa ai lo vai para o vai na uma scupe para o cara como é que vai coi vai o cara o uso o cara o sa ali para com dele para vai ficar aula dele também o cupe o mais o vai que eu if you want to buy shoe, we want to buy what I don't buy my dia nabi mai ali mau la buy dia switch yang belum kalau kecil dia mau la pula sawa porque la cosa men masih tapi fire quiero con una forma de nuevo, lo va a fijar el piquino. La fe no me va a caer el coche, ¿no? ¿Ya? Me da lo fijar, la fe cae el coche, ¿no? O sea, o voy un cuarto, o guau. La fe no fijar, trae todo el coche, lo cae el coche, la fe no vaya. Ya, que tengo una barra, la calle no va a no. Yeah, that's what. My name is Lilibana Elliot Daniel Elmore. I am the 5th eldest of her grandchildren. And as I sat there listening to everybody's testimony, it's true. Grandma did point her finger up, especially if she's yelling, scolding, anything at all. She'll be pointing. But the thing though is my grandma loved her family. That's the one thing I can't, death can't take away from us, right? Is her love for us. And so I wanted to share a memory. If anybody here ever sat at home with grandma saying her prayers, she prays for everybody, right? She prays for everybody. And my grandma has a really good memory. A beautiful memory, and so she'll list everybody. So I'll sit there and wait until I hear my name, then I was like, okay, cool, I'll get that. So then I'll always leave right after I hear my name. I know she'll mention my name, but just in case she misses it, I can just hey, let's see the girl for again. One more time. But the other thing that my grandma uses her hands for is praising the Lord. Because when she is praying, her hand always goes up. It always goes up. And so, as they
came down to when my grandma was getting sick, going through her strokes and whatnot. Her hand couldn't go up anymore. It was more of a finger, just a finger that goes up. So I decided this year to go back to school. And I came in and I told my grandma about it. I said, Grandma, I made a decision to go back to school. And before I could finish, Grandma lifts her fingers up and starts praying for my school. So I was like, oh, like, let me finish my story, bro. Like, come on. But then afterwards, she blesses me, makes sure, like, you know, whatnot. And so I continue to go to school, come and visit Grandma at the hospital and whatnot. And I give Grandma my updates, and it was coming to a time where I was, it was time for me to register for my summer classes. But before then, I was struggling with chemistry. Science and math isn't my strongest subjects, but chemistry I was struggling with. So then I was telling Grandma, I'm struggling with chemistry, and I've got this there. And Grandma, out of nowhere, just starts praying, and her fingers goes up, right? And I was like, oh, okay, cool. Like, I can finish complaining, but that's okay. Because, you know, there's a saying, give it to God before you give it to the world, right? And so after that, after Grandma prayed, Grandma's like, oh, just trust in God, have faith. So then it was time for me to register. By the way, I told Grandma, hey, Grandma, I passed my class. Chemistry, I'm done with this. Again, she prays and finger goes up. Coming for summer classes, I was on the wait list. And I was complaining to my grandma about it. And the grandma prayed about it, her finger goes up again, right? And it was a blessing in disguise because as grandma was becoming nonverbal, and like I can tell she understands and whatnot, right? I come back and I was like, Grandma, I'm on the wait list. Like I need these classes, my prereqs, in order to get into the other classes. And even though she wasn't verbal, I can see her fingers just go up in the air, you know. And so that tells me even she was struggling with her own life, she didn't stop praying. And who I am today, who we are today, me and my siblings and our cousins, we wouldn't be where we are today without my grandma's prayers. And that is a memory I wanted to share with everybody here. And that is it. Amen. Yeah. It's a man who is on the moon. It's on the door. You mean the door there, and the door to the big. Yeah, now no, Palomo is your Monmao. Is your Tonanima Tuaba, Mousima Tuaba. Wabba. And I did ya, Wawata Mahofa. And I did ya, Tina, Sulotasan. Ela Shotomani, or Pitala Betina, or Latario Tomani Mutina. I thought I am not all from Mawana. Yeah, and now I buy the out, the photo is still Tingana, Pita Matafo, bye, and I got and I'm able to phone once. See, yeah, if you want, found if I can do it. Later, I'm going to be fine. Why if I tell when I believe? Aí está lá vai na facia. Na faida o nome o tua mãe, sabe? O Pita, da medicina, sabe? Na faida o mãe vai querer na fuso. É mana vai bater fuso, e daí o tan vai bater dele. E sabe o nome? Olhe, estou sabendo na tua mãe morreu. Papa. Ya umano, kami naman leo as tatubon na face tagsi mo leo, tatubon ito o ako, o sointia, o asana, maeli, ano na matome ito umano na faile leo. Na iya sisi, fatu doon sisi o sisi
Tato ai. Sa lo kai pa sa fa i mo ya na. E isi. O mi ya a dia o tau tu mo mai isi pa ai na nai. Awa de o sola. E isi pito le ma o te mana ni mo sa mago. Ai isi me ka na ni ha. Ai fa, wala sa tupi. O sa o so mago vai. But it's one. Sa o fino ni ta na ni se mai ni tu ki no e mai ata e mama wa i ko ia ai ba tu pe ni se da ko wa ta na o pa ia la tu pe ia ave ga nele ave fa se fu ni na shows ai ba tu lo sa ai o se fu ai ma ba me se da ma ia ba se da ma ti le ha wa dia tak betas o mo ko lo sa pa tu tu mo si ai mai ni si ki ki se la pesa sa wa le ta ma fa le na na ma lo lo ma tu wa le ya le ta la mai ni ya na ni si o mai wa sa na ba e wa la ma tu ni wa la ma ta tu bo ya fa bai lo ka la pa ta o fea e tala mai ni me se me si pa me si ni a sa ya ele mama da pa o me le no foi da pa me si que tala aí ni si ti le tenha bio le ama o mama me cria o le tele yo o tala ma ni ma tala isi o mato si o sole o se mato tina o le vai a soa lua ia ai le paulo no mai mai no sa wai kasi o sa uma mai na ko sa no te ma fa pele se ne si to sa ni ia o la nei a ko pena ya o ka to ro le ya ma to ni ba pa de le ni ta sa le no ma to so ka ni dai ta wo ba ya ayo ta la to ni ai ka ya awo ni ai se si no ni ai no to no la to ro le o ni no so le o to ai ti sa o so mai ta o ba lo ni to o lo na ma ni o to e o ni lo na no ia mama ia sutu nama ia su masuk tanah no tanah ini tahu tanah ni ai masuk foi ia intian dengan legs auto isau no legs wa isi la pakai auto atu lo pakai dia harus main tidak boleh dapat masuk mutu mana kita bayar, nama cicil bayar, mana kita, saya mau dia berbuat, tapi yo yang mau baik, masuk dalam rumah, masih siap, balau macam itu masalah, ya ilah, boleh masih jai, warna orang lembut. Masa orang mai ko tsawa atatu yesi setala tsakanna ya asa ya no na no asa ino ya sama kau eu ya ile ya wala wa nea na ana asu tina foi aita wala samtawa itu tadi ada wifi di sana. Isi pada nanomantan tinanya abang-abang cukup abang-abang cukup wah apa yang ada si Olia namuir wah apa sih dia baca Oleh itu ia orang kerja,
Ai te au te me te ini mo mai ma krifi ai te oi. Pai fa i o a mio. But o ma mio ai o le te o ma mio. Te no fo de ma ata. Ta no fai. Sa ma tua le tu. Ta bawa ye fa tua. Ale o ma. Ye fai lotu. Dia mana kai mana dia eu falo tudo ya ni orang ni na mai mana ya manuia se fora
tasi le umpuka, ai whātasi e pai le lotu whātasi uma mato. A whaila ia whātaia a nisi o e le lotu le apiapi o le lotu tāia. E pisiri toi i le whapea. Ao te asana, ia oi, e venga whata. O lātu o kāna mo i lori, au sami, ia o saukoi lātu i whara. Ia, tau reo whata te me, tau e ave vai o toi. Ia, au rapu e ave vai o toi, o i e nasa sari o toi. Ia, o venga whata ia, o i kawe whata toi ia makou, papa pe makou le iska, pe mai, Wai makou e whanatoa, tana moa, e vele uma vau, e kai la u, papa o ia, i le mea makou o mai e sama, e le yoko e tui kou e au what, a makou te kintia, e au tai kosi a makou. O mea na, o wika i a tai. Ia a resi mea o uma pegou e para sabe, aquela mamãe para ele vai postar aquela mãe para e a tua foi mais o como olhar louco, sabe louco, já a outra é calma, essa louco, já também vai ir no e tu aso no pai le tua a mim eu não aso pe le tua lá no mundo aliás feito por sábado né eu vou tu já primeiro o louco espírito já vai dar na o sábado já eu vou lá para calma eu pegava a cola, kalau seperti masa mili ini pergi baik, tahu, kalau ada begitu lupa, umur wikaya, kalau ya, kalau saya umur boyfriend for you, Michaela. E faz tudo bom. O irmão não deu inteiro fogo. Mas ela veio de ensinar, certo? Ao falar por baixo, eu sou muito bom. É sempre salvar, mas sou lindo, muito bem. E a aula, esse é o logo de uma o ferroia. Olha o logo de first time meeting grandma. Esse é o logo de certo?
So se tem mira o kau mai fale me grandma. Wah, pai kau mai. Ya grandma no kau mai. Ai whawhakai mea. Sao ka kau e ki ua. Kimi, pēr atu whamata. O mau e reo se akari mo te noho kua. Ko te rofe sine na mo kua pēo ka mu me whata. Pesi ni mo ko ia Isaac. O e whiawhia. Sempre não vou conhecer. Mas se Isaac, a criança não que se assim, foi não conhecer. Assim, aí você me difícil com o pai, a mulher formada, a programa. Aquele semana, aquele matar o carro, meio Owa, e fia na moro luku ka pai a grandma ko fai. Este man e ba fa na luku ka pai luku ko o. O que lo ko ni este man ka paus. O e ba se fa ko e dele. So se me ara que é muito porque é família. Tem mal foi uma pequena e ver nós mesmo mas que eu faço, tem uma que eu faço. Makelo. Olo kakalu me alu mo ko ia sawa ne bu o ve la mo ne makelo. Ia ol mama o mala no mo ko e ke ino o mai makelo. Ele fico o leo assim no makelo. O a maka mo i mai no ko. Me aise fai mo chama fique. Ia mo sa. Fai kai que é uma pai, mas fai glória, a Maria foi ensinar a fé e fai glória aqui. Agora o foi para o bairro e ele fai glória ao seu filho. E aqui e a leitora se o filho ele foi mais coio. O que matina ele aloha pai sua. Ya, o pai no mundo foi lá, ai, olha, fala muito. Grandma, cai da mão de grandma, cai morou ali que eu, aí me chama aquele, me chama o filho. Oi, cá, o que é lá? Quero eu por isso não vou no cu. Aí ele fala, não aqui. Mai se mo ko e. Ora o fa pa o se ko na. Que ti va ai se o fini au que ri. Fa kai de ko bi e fa kai de ko. Tingo ko. Au foi de se tem de ma fu kai de grandma o bebê. Ya no ye foi lá ko. Ela mamãe foi ma fa malu. Oma ele aka olu fai doce uma filha daquele. Ya, agora vou foi que ele não tem mais vai, mas para cá eu vou dizer uma filha. Mamãe que ele não malama grama, olha como olu fama, ao naquela e eu achei uma filha. Para ficar eu vou olhar no boco. Fai lo leo la monta fa un mai e già per sorri e lo fai va. Fai lo da go. Fu a già por fa. E va tutti con la vai. Dai a Papa. So Papa, eu não confio.
tua mātou tukura. Tua tau sāra tua wetia. Maola mai soifua alai. Masani lewa whai malaka atu, wāna tina tutuina e o samtau. Asiasi na ina samtau. Ia, so staimi mai na maa atuai, ta atulau ma avatu pai. Lera na taunua kuno i kia, i le waka. Rai whakare mai e matu ina sauni. Tai waka whaisina mai tau samina a vele whai mananga i au samtau. Ara matu te roa le pai. Ia, a koea, a koea tana kata noa, ia kuhota noa, matu opa, matu maa, taxi ave ni moni samtau. Oi le a viuma, tina e tive. Lere, moni e tuasia, tere mo oe tu finu na pai, ia, mabia le rofa tamaa, no whainga malama. Ia, Performan dia dengan tamalan, ya semua mau kuda, ayah kaki ayam, potong neyas, yang soifua mai mandir, Ya semua ini tinggal di luar, orang Afrika, so kai ya semua. Mà phải nói mà ông mai tác số để sở về đeo là grandma và là mũi mỏng cái pha pha đó để đâu phát sáng mùa và là mùa is great wow with a grandchild bye bye one of my favorite memories of my grandma when I used to pick up diets from school I always stop by the McDonald's and I always grab her a fish fillet because I knew that's what she'd always want. Years later, whenever I called her up, and she always mentioned it, she would always say, I remember you. I remember you always buying me fish fillet. I was like, and I laughed because I don't really recall it, but she does. And out of all the things that she couldn't remember, it was a simple, out of all the things she could remember, it wasn't a simple sandwich. It was really, it was her way of reminding me that she loved me. That's who my grandma was. She found joy in the simple things. And she had a way of turning ordinary memories into the ones we carry with us forever. I'll never be able to see a fish fillet without hearing her voice and smiling. I miss those laughs, but I'm grateful to have those times. Grandma, we love you. Don't forget me, that's the order. Great grandchild, I am. We love you. I'll see you again. What's up, church? First and foremost, just want to thank everybody for making it out today. I know some of you guys came really far. It means a lot to me and my family. Just to see everybody show up and celebrate my grandma. She was a really cool person. My name is James. I'm West Hudson Overson. I'm her oldest grandson, or grandchild. I was blessed enough to be able to get raised like her for large parts of my childhood.
My mom was in Samoa, and I kind of got pawned off to her and went to my mind. And yeah, she raised me. So you guys know me personally, you guys know, probably know my history, you guys heard some things about me. And you know, my backstory, and I haven't always been the best person. But the good parts of me and the parts that have shown through until now, I attribute to her. She loved me unconditionally. You know, there's stories where I was with her, and you know, I took my life when we started the family, and it's just, you know, it's a lot to take on someone. You know, college job, attention seeker. But I'm thankful, Grandma. You know, she stuck with me. She showed me love, and I'm forever grateful. Like I said, out of all her grandchildren, I'm probably luckiest just because I got to spend so much time with her. She taught me how to drive. We used to, you know, spend all weekend at church. Friday night vespers, church on Saturday, AY Saturday night, and then sleep at church for on Sundays. They would go snowing on Sundays, and me and the kids will steal her car and go to practice driving. So, a lot of good memories. My grandma was probably my favorite person. It's my favorite person. Everybody knows we had a special connection. We would hang out and just talk for hours, and a lot of it was just, some of it was like developed, but also just reminiscing on a lot of stuff. Her mind was still sharp. She was super, like on point in regards to her memory and everything up until the end. Cancer got her body, but not her mind. She was a strong woman. She raised a bunch of strong women, and you know, obviously that's, you know, sometimes that's kind of difficult. But one thing about my grandma and me, you know, this is a story I wanted to share. I was asking her before she passed to share this with my siblings because they were young at the time this happened, and they don't recall a lot of this. But there was a moment when me, my mom, and my siblings were trapped in Samoa. Back then, you couldn't just, you know, like there was no Facebook, there was no internet. You had to go to the post office in a different village to use the phone. And then on this side of it, that's when they had like collect calls. You guys remember this phone calls. It was like Mission Impossible. Every week we had a set of time to go to the post office to catch the bus. And we planned our escape. And my grandmother sacrificed so much for me and my siblings. So I just want, you know, to share that story to show you guys how much love she has for us. It wasn't because she loved, you know, yeah, she loved us, but mainly she just loved her mom. And she wanted us to do better. So thankful beyond, you know, words. I'm proud of myself. I'm not crying. I'm really proud of these things. But my grandmother was amazing, big part of her life, and let her memory live on. Thank you guys again for coming. I really appreciate you guys. Really grateful. Hi, I am Debbie. I'm Grandma's second oldest grandchild, but her first oldest granddaughter and her favorite grandchild. I also birthed her favorite great-grandchild. I have a lot of memories with my grandma because for a long time, James was in Samoa and I was here with just me. But what I really came up here to say was, I just want you guys all to know that even if my grandma only mentioned once, she prayed for you and she loved you. Because that's who she was. So even if she didn't get your name, she knew your mom, she prayed for you. She knew your grandma, she prayed for you. So I just want all of you guys to know that my grandma loved every single one of you. And
by extension, we love you as well. We're so grateful for each and every one of you guys for being here. That's all. Thank you. Amen. Ya, kemudian juga terjadi dapat dan terbaik yang baik di fasilitas dia juga dia berkat dia membawa berkat service. Sao tuk info sao orang pada di satu baik lai pada lain baik. Sao orang lah tuk baik. O te iloa ia i te ua, ia o le tinao awai pule, o te iloa ia mafua, o le tuangana lo tua. A te riva ai ia pai pai. Ai le te miwa mua na mana o ai ia pai pai. Sa whai atu na tala i o si pilisma na matoa. So, e pese a whare mera e ani me ngata. O le matou whare. Matou te rufo i ka. Na vale e awala. Ia, pai le whasana mai tai pasana i la. Ka so le pese a whare mera e ani me ngata. E le ai se tasi e tuture le. O le ai alala mai le tuture ia le tau se to mani toa ta tonu. O le sa tau se ri ia to mani toa ta tonu. Ia o fai langi o lamu. O te minuma lapa e tau ele malanga tua tu mane Samoa o ni tala noanga o kalame lai. E vai a loa ia pai watu matoman. O i loa foi tau munga mere la tu. O le taime vai ai pai watu matoman. O nei loa e le mere la fai. Le tala noanga o le matuanu ngā la loa. O fai loa le tala noanga. E a mata lava e tomane. E na kau malawa tomani, o spai o pai pai. E uma lá no fronta, o no tomani, ai pai pai de tala o tala no. O le to tele la o se o pato tata vai i pai ala ni wa pai. E la to tele si na fria i pai o na pe o ma o i si o fa tala ma o ni ma. O le so fuanga to pai o tu tuina. Ai o le tele o tala ama o tātou ai ngai pai ala. E nofu mo pai. O le mafuanga lana, a au ina whai ia tala noanga le ai. E tu pesini le toa tele o tangata. O ai nea lo matu. Lea na te whamatala ina uma mai napa tuku ama matala o le ai. Tasi o aso na whai ia le tala noanga le ai na o na o suafu matai ma beta o whanua. Ia kua le manofo le lo tua o sofa wa anu le tara no lo tua wa eni mai le lo tua le no roto wa salma me le manuia na tupu o le ona fasanga i ko le o to mane ma e lo tua mo pa ya ona vale na o male tara no anga o ta ape ba to me mai ba to fale ai to fasanga mai lo tua ya to mane Mena no foi tu e trai, ya vai mai ta mata la, no. Ali ai a ko ta ta mata la, ele ai se me foi. Ma te ko tanto, ele ai mo se so to e ele ta to me se la ta le foi a tu so foi mortinate. E to tele le ma, ai le tele o ta la ama o lo ta tu ai. Le sa mo ko mortina e pai. I ni wa pai. Se mai lo fa ta la ngai tuina. Mena no fai de fama muida o mau le anga de la capa de situna. Tutuina ina ua madiuia mafua. O temine leo ia i tato wa o piti. Ina ua madiuia fino le fua. O no matu lo le faia le maliu. Ia o temine leo fa la wa le wa. O tuana i le upuka. O lea e supervisor ma o fieta o. Ele au kuka, e tofo i le tau mafutanga. A o saura fe au tua i le kuka, o saura tangata i a te au. Fe mai pai e te au watu. O le mea le tupu i ruma, i si i e fai. Mo fai i whaaloa, a o le mana o pai, e toso atu mau, o le ua tau ape le awa.
Alu watu metala. Famai pai jalan watu. Ya, man fulo forma kita uang batal terno. Alu watu le fe alu le tom. Famai pai jalan famai lu fit. Alu lu memi fu sa lu ko fasi fakasi alu. O watu na alu watu ba tu yang tak perlu bertua famai tala pai. Orang kau buat belum berapa. Orang kau buat untuk jual dia semua. Apa yang dia tu orang nak buat dia orang semua. Jadi, yang mau orang yang mesti buat memang macam mana? Saya makan buku. Oh, mereka tak lagi berfikir. Wah, mabuan kalau aku nak buat kita terkali siap. Ona kalau nak tu dia mesti nak dia mau buku tu lah. Ole poa tu fatasi le famoe. Na ye nisi na malanga mai o tato mai na mai fa foto America. Ona mai o le ama tu fatasi le sereni mo famoe. E ta watu la ya papa, ia o si vai na le na malanga mai ya feta la. Pe mai le ta na le no matu. O ko ma maone me o mai e do la. Na me ni mo foi ya ko pa. Pai lá, então te sina fia. E lá o ia vai dar o ne, vai ficar na cantina e pai. A foi ata mai pai e tu estende mo do filho aí. Do not expect, tu ata mai e tu. O pai lá vai ata mai e tu, pai foi na tu foi o tá. Ai pai mai e uma. E te moa se fa mata lá com papel. O falou não foi o pai. Não. E que fala o qual, aí faz mais coisa vai. E sabe que tá lá não, aí como é fala. E uma lá vai se atar. Uau, malolo le tina, vai não faz sair da ole. Que lule essa solta e ele tá do aí. Ele mata o tanto aí no leone, o tanto aí no santal. O ia solta e o aí é uma. E no moro tanto vai vai falar lá. Caro. Lego malolo tanto tina. Ai tausia o ne mutai. Tausia o ne mutai le sota inga lea. O tanto vai. Pero na tapape mai o tanto tina. O tina ia pai vai no fa peati. O se tasi de ya no tapape la honga. E lema na tupai. E faz sempre ele leia ya na ui. Ele leia ya na ui para na ole ainga a toa malawa. A enta tu, ole mafu apa le lo sumai na tala auma. Ele ia se va ainga lo so fo. Ele pa ia e o la auma lo ta tina. Ya, pai. Moe fatali ya so te. Va ai fo lo ni. Ya, va fio lang. Melhor para eu ainda para ter tem e a sapa window portable family service para ter um mal mata o filho o leo a também mais não foi no web a de logo do school minuto na batalha do data service aí a tala pera e ale a uso data tina mas lá vai ter suma e vai e a tala le abano da data peso vai ona fea ngai leo per tanto o salmingi facto a vai al tanto salmingi facto ia o vai leo vai na buli ale fana pa bole tanto vai no o mante no tanto o ma to e fa lava mo ma o tu e tu ia o te no tanto me service ai por o tele que tua ia o tanto vai ia ne gaso tua
e ao tanto fare le moto le calci ma molto tu si fa stai ai hanno fatto la so fatto
whaunga te pēra, alo whaanga o le toreka. Whao pauia le tamaititi tua masaka. Ai fatia le mota. Ai fatia le mota. Ki tai na pea. Tau ina ia tau ni ai mu. Ve ai la ko so si mai mai. Ai. O mai to ma to te le tau no se no kwa no le tina ia pai pai la. O wa o sina fia e tua. La na o kama. Pai pai. Ta to ke wa i na tai au fa au. Te whanau pete, kare pa ia o ai. Am ia e whanau no. A wai whanau whaneina i rātou. Nai. O alo whanau, o alo whanei. Ia marugia e toi saunino a tātou tina. Nai. Para no tinamta mai tai, este you for the why the 35,000 years found one so te loa mai ai ai mata ka sitista ia mala tu na tu loa lo fe ka bota tu sabima o le fiume tu viene a pare e con le fiume poi a Felu. Le fiume del nord, le fiume del secolare, e con le fiume poi a Felu.
O maia, kei tātou tā pai le tua I le mista minga. O se pai salamo tā ita, salamo